Karbi Autonomous Council CM Tuliram Hangla pen Team Karbi atum pen West Karbi Meghalaya ahoy Murab ahawar kahumri dam Indigenous Tribe Protection of Karbi pen Ghonta Plikera Narkep Kankir ke pha along Karbi angkang inkir dun clean EM Rupsing Tiran pen Tararang so fishery project along Ekisom Kardom Karbi Prime Time long pen Liberta Than Bang Thara Harmony Ben and Birtang Tan pen Arjik Karbi Autonomous Council CM Tuliram Hangla pen Team Karbi atum Chilang Pet pen Matijong ne Pai Crazy Arni West Karbi Chintong Constituency Arlo Atok Nai Murab Puadim along Kahumri Kepadudam Abirta Card News Peranke atum pen Birta Nang Bale Kidam tang 1951 aningkan pen non 2018 aningkan an CM kiman ang bong pen Tuliram Ronghang Henlo Murab ahwar along Kahumri dam Padudam Alang li along Karbi Autonomous Council Speaker Longki Timu Deputy Speaker Rites Inghi MLA Dr. Mansing Rongpi Local MEC Mate EM Prodip Rongpi pen Danglok Pregjam EM MEC Principal Secretary Secretaries West Karbi ADC Lepen SP Atumta Chetongdun Murab arat atum aning arong pensi kangthum karne padopot anparta pregjam ajutang kekan kepaklang dun pado aluisar po aman pen Karbi Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lamthe ke jai hut pinan alam chak chipite kang do la do anta 2018 lapen 2019 angbong kepachun vekji aphamsi lamthe chipite kang chingkhan re pen murab ahwar arar phan kepachunji ason amung lake don pharo hinira don inkoi rapho ahem tu laphan CM Special Package Pen Solar Ame Keron Kesalam Bom Umlapher Pen Umwang Atowar Prabjin Pen Kepatangji Aphan Sai Kedeng Umlapher Pen Murab Birsingki Pen Serang Kacheleng Atowar Exip Nailab PMGSY Scam Pen Kesalam Murab Along Sika Lak Inkoi Pen Open Stage Kikim Murab Along Medical Sub Center Kibila Pen Kijun Alang Awarsai Kesalam Pihai Hui Henlo Mai Juddet Murab arat pen Pangkang rapsar pen Curan Curap Pruisi Haladak arat pen Cipadi tekang Karbi jiman kini bahinda Parlimen jiblak ase Khasi hok Nepali hok jikno jonojati ইয়াত আছে এই লগৰবিলাকৰ আমি মাটি পটা আমাৰ Karbi Autonomous Council পৰা বিতৰণ কৰি আহি আছে আৰু যিবিলাকৰ পটা পোৱা নাই গোটেইখিনি পটাটো আমি Karbi Autonomous Council দিয়া হ'ব বুলি আমি সিদ্ধান্ত এটা লৈছে এই সিদ্ধান্ত মতে আমাৰ প্ৰতিপ্ৰম্পি ডাঙৰীয়া এইটো কাম কৰি আছে আৰু ৰাজ্যক যিবিলাকৰ বাহিন্দা তেখেতসকলৰ বাবে পটাটো আমি দি আছোঁ ৰাস্তা যিমানখিনি আজি পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত আমাৰ Karbi Autonomous Councilৰ পৰা অসম চৰকাৰ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰতিপ্ৰম্পি আৰু ডক্টৰ মানসিং ৰংপি তেখেতসকলৰ দুজন লাগি আমি ইয়াত যিবিলাকৰ এতিয়া RCC ইণ্টাৰ ষ্টেট কানেক্টিভিটি RCC ব্ৰিজৰ ইয়াত প্ৰায় লাংপি RCC ব্ৰিজৰ 22 crores sanction কৰা হৈছে আৰু লগতে ইয়াত চিংথং এৰিয়া যিবিলাকৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়া যিমানখিনি আগত ডেভেলপমেণ্ট হৈছে সেই এটা বছৰৰ পাৰ হৈ পৰিৱৰ্তনৰ চৰকাৰ প্ৰায় 80% ৰাস্তাটো এতিয়া কাম চলি আছে আৰু অহা 2019 বছৰৰ গোটেইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আমি আশাবাদী MLA লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ডৰ পৰা ইয়াত ফিল্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু বাউণ্ডাৰী ৱাল ইয়াত কৰা হৈছে আৰু ইয়াত 20 লাখ টকা ইয়াত ওপেন স্টেজ আৰু কালচাৰেল হল প্ৰায় 50 লাখ মান হ'ব নেকি সেই কালচাৰেল স্কুলটো এতিয়ালৈকে আমি এষ্টিমেট বনা নাই আৰু ইয়াৰ স্কুল বিল্ডিং 20 লাখৰ স্কুল বিল্ডিং LP স্কুল সেইটো কাম সোনকালে আমাৰ ইয়াত লোকেল MEC প্ৰতিপ্ৰম্পি ডাঙৰীয়া তেখেতে বনাবলৈ আমাৰ Karbi Autonomous Council দিন দেখিয়া ITPKA Mate Indigenous Tribe Protection of Karbi atum pen Ghonta Plikebra Narkep an Karbi lapen Dimaso Kankir Kepa along Karbi lapen West Karbi along Kankir dun abirta Perangke atum pen Cat News asam along birta nang pale Ghonta Plikebra Narkep Kankir Kepa Kecheng Arni Dipu rong supi angkang hiti kolat Kankir klak Kari motor akenang sot an celeng jai Bogatam subdivision angkang along ta hiti kolat Inkir dun yat Kari motor celeng le sita Motor soso ancong pen halapu West Karbi IMP hamret along ta ing samjin pen Kankir-dun Ghonta krihini kepleng anke nahok ta ingkir kling hiti kulat pen danglok kari motor doan ta celengle
ghonta krihini angbong nahok ta suluk sudak abirta abilang kangkir ke pha atuma phan hiti kulat ajo bithe nahok ta theglong le sidame rat akar I lapen rat akimang ajoine si kangkir pu ajok hamren arata chedondun pamesi ingsamjin pensi ghonta krihini angbong ke arni pathon lopusi birta riptun long Karbi Anglong District Mahila Samiti Akonchun Bangpi GTMI BP Matijong ni phai crazy ajo porphai kebrat minute phokep apor malo aronga chewoi abirna pherangke pen birta napale Karbi Anglong District Mahila Samiti Akonchun Bangpi GTMI BP arong chewoi tanglo alang lidi phurong dihang amethang ahemalong si RG dingklui pen kesu kacholong ajok arong chewoi lo alang li arong kachewoi ahut an ningkan trok si kebra kethom an plenglo Pinpur में अलग लिहिन पेन चिपटेर पी पौंसी JB Enterprise पु इंग पु पोन लो लापेन कार्बी सोरलो अतुम फान केपिर के था आहिन सिके पी पोन लो अलग लि 1986 अनेकान इंडिया पेन अनोंग के थे नाय अनोंग ए प्रेसिडेंट एवार्डा केलोंगदुन अबांग फिल नमलम सपोर्ट बेटामो टनपोनिक सिना Karbi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Karbi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Karbi Society. GR Infra Projects Limited. Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Macro Engineering, authorized dealer. First floor, Cooperative Building, Difu Karbi Anglong, Assam. Contact number 9435503710 or 8638223203 or 8638441464. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamo pivotal birta long wang thulo Hamren ward number 6 along matijong ne phai krehini arni rong tereng arong arara phan panong si em ropsing teron pen ajok SOPD pen fishery project along e kesom ajai me kepa dopona birta pherang ke pen birta nangpale long e kesom ajai mek along socheng VDC chairman Roman Pator pen danglong ongdung BJP along claim sip abang photum chitong dun analo por phai krehini por malong pen em teron horbong oddong pen longsing tok bi pen hordung jirsi bangso alang teng Kimesenji aphan arnam anglu hirjume hangpen long e somponlo MEC kilik aprang EM rupsing teron pen rong terang arong arara phang lamchak chipite kang atengsi bangso long e somponlo pusi long e ke som ajai mek ahut alang li ningje labang so long e ke som pen lang tengta ok chupang reng long puputa alang li pen ningje Card News prange hundor krupen nangkelo abirta 21 number Borjan MSC constituency ke parlo angka long bihan se arong along rong salatum phan robor ke aron ke than pon abirta pherang ke anonterang ben birta nangpale Rubber Board Hill Station Difu officer atum kachipetir pi pen Chandra Singh Hanse ahemalong mai kangni along alhui sarpo aman pen field officer Hibzul Haq manpeng alhui aman pen assistant field officer Tuni Teron Lapen alhui aman pen sorkari gaumra kiri ingti rong asaratum Joyram Rongpi Biju Hanse lapen PHESA Singh Timu atum chitongdun Maike pha alam the Chandra Singh Hanse pensi Clardak pen than pajir mi ponlo Mailong alhui atum pen robol ke
karche aputhak pen an than pajing mi pondo mai long ka cherai pon lake kedam tang 1999 pen 2000 aning kan angbong mukhim rong pi lepen long bi hanse arong aral tu jungjung robor ke aseke dengdun pen non puthop seke ke pi aphan officer atum chichak tekang lapen kuligao sorkari gaon bara angkang siming langso hanse robor state amen pen permit ki pg aphan chichak tekang lo lapen puthot birti self help group aphan rabar katiki aseke kipi ponthuji lapen akerap sitame pg puta lamchak pipensi mai mesen pen pachun ponlo Karbi prime time 11 sekarang tonton iklan tumi thang me kurban tu